شورو شوي. بدأ صحیح یوسو کړی ناتیه کلام د مولانا عبدالله سے یا پنر دبان خیج دلبر دی روان پنر دبان خیج دلبر دی روان دی ملاقات لدا اکبر دی روان دی ملاقات لدا اکبر دی روان یا پنر دبان وی خیج خیر البشری کبید عالم له سفری دمرسلان و معتبر دی روان دمرسلان و معتبر دی روان دی ملاقات لدا اکبر دی روان دی ملاقات لدا اکبر دی روان پنر دبان خیج دلبر دی روان پنر دبان خیج دلبر دی روان دی ملاقات لدا اکبر دی روان یجتن لرشی لوازم دا بشر او شباد عالم امکان بحر فدغشان نبی سرور دی روان فدغشان نبی سرور دی روان سی ملاقات لدا اکبر دی روان سی ملاقات لدا اکبر دی روان پنر دبان خیج دلبر دی روان پنر دبان خیج دلبر دی روان سی ملاقات لدا اکبر دی روان سی ملاقات لدا اکبر دی روان وی د خالق وی ببی حروف کلام عالم ببی ببالد خیر لنا عالم ببی ببالد خیر لنا نور د پردوزنی بهر دی روان نور د پردوزنی بهر دی روان سی ملاقات لدا اکبر دی روان ملاقات لدا اکبر دی روان پنر دبان خیج دلبر دی روان پنر دبان خیج دلبر دی روان دی ملاقات لدا اکبر دی روان دی ملاقات لدا اکبر دی روان یا عبداللہ توی ساکل فشادن وری عبداللہ توی ساکل پشادن وری ماہر دنا د خیر البشری ماہر دنا د خیر البشری خکتیت عقل دی بر دی روان خکتیت عقل دی بر دی روان دی ملاقات لدا اکبر دی روان ملاقات لدا اکبر دی روان پنر دبان خیج دلبر دی روان پنر دبان خیج دلبر دی روان دی ملاقات لدا اکبر دی روان دی ملاقات لدا اکبر دی روان دا دوه کړیا د تاسو کومه کمرې می بیکارو نه کوم بیا به حاضر افعال کان مکین او کنه او کو بیا به حزب الرسل کے معتبرا حزب الرسل کے معتبرا عربی ہاشمی خیر البشرات ورا عربی ہاشمی خیر البشرات ورا
وحبيب شوي ومصطفى بللي الله حفظك الله بنت عين. مدني نبوي فتواها بللي سبحان الله. ومخبيات مولا بللي قد ظلمت زماني قمرا إذ ظلمت زماني قمرا عربي هاشمي خير البشرات ورا عربي هاشمي خير البشرات بحزب الرسل معتبرا بحزب الرسل معتبرا عربي هاشمي خير البشرات ورا عربي هاشمي خير البشرات ورا إذا مكيوي ودا حجاز حبيبه احسنت احسنت احسنت. إذا مولاوي تبي نجاز حبيبه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. إذا النبي كان البراس حبيبه دعامني بنوري نذرا سبحان الله. دعامني بنوري نذرا عربي هاشمي خير البشرات ورا عربي هاشمي خير البشرات ورا بحزب الرسل معتبرا بحزب الرسل معتبرا عربي هاشمي خير البشرات ورا عربي هاشمي خير البشرات ورا وإذا عبد الله كبد خال حبيبه سبحان الله. الله اكبر الله اكبر. تيجد دقوي كن سردار حبيبه جادم بدر وتكير دقار حبيبوي لري روب الكد كابي سحرا لري روب الكد كابي سحرا عربي هاشمي خير البشرات ورا عربي هاشمي خير البشرات ما حبيبه يا الله يا الله. الله حفظك الله من العين حفظك الله من العين. ما شاء الله. دستار وطن شوق سرور وطن ماتا جران پویر گڑکو دارو دبادن ماتا دستار وطن شوق سرور وطن ماتا هجران پویر گڑکو دارو دبادن ماتا رايات نزاري دي جي ما تشد خبا سريشون بعونا بيدي بشر لك افتابا رايات نزاري دي جي ما تشد خوابو سريشون بعونا بيدي بشر لك أبطاب مصطفى مجتبى محبوبا مرحبا سرودي كدا مجمرشي ونجي دجامل ماتا سرودي كدا مجمرشي ونجي دجامل ماتا هجران دبابي قدكو محود بادن ماتا دستا دواتن شوقو سرور وطن ماتا دستا وطن شوق سرور وطن ماتا هجران دبابي قدكو الرحود بدن ماتا لا دور دا تدویرا چاپیر دا چشمانو سریناخی دا آقیق دی دا شاد مرسالانو مصطفى مجتبى محبوبا مرحبا ودتورو دا تدویرا
چاپیر د چشمانو ترینو خدا کگدی د شاد مرسلانو مجتبى محبوبا مرحبا سروٹی کی دا مجمرشی انچی دا چامن ماتا سروٹی کی دا مجمرشی انچی دا چامن ماتا ہجران دی بابی گڑکو دا روحو دا بدن ماتا داستا دا وطن شوکو سرور کے وطن ماتا داستا دا وطن شوکو سرور کے وطن ماتا ہجران دی بابی گڑکو دا روحو دا بدن ماتا ناصیم یما مسکول خبر نیم دزانا راجی چپا سابا کی دا گمبتی خزرانا ناصیم یما مسکولی خبر نگم دزانا راجی چپا سابا کی دا گمبتی خزرانا مجتبى محبوبا مرحبا خيبي زايا التار خيبي زايا نافي دخوت الماتا هجران لفامي قدكو دارتو دبادن ماتا داستا دواتن شوكو سرور قواتن ماتا هجران لفامي قدكو دارتو زيجا ودم داشتا دقما بيقمني غافل اشتاعد ذكر الذكرى يودمني كم زيارة لارة العشم راقمتي زاير دبوتاني دحرمي چی داشتا پتماشگم خبر شوی بیا مشغول پتماشو دا عالم نیما عبداللہ با ایمانداری رتبه بروک راگری ودا محبوب در